جویا زن تا پیش کنیم زن تا سرتی همین چگونه کلین کنیم خونه و در دوره موشین دوره نه پخلاوا مخلاوا تا کردی با سویت استفاده بردی با دخوفکه اموندی وای پلی سویت کار کرد آخی میدونی تو چی با دستات نمیشویی автомат کتی میشویی برار لباسای همش دلگان انداز با دستکوت سومون زده ششتگی پلی سویت اقا استفاده نبر همین رو مؤلفی سенاریا و کارگردان раҷабалӣ ибронӣ. майли хамсоя ҷон ба беш боям яд роем майли пага маърака кишида ҷоя мерем ба майли хай хай келин лабай холаҷон дар куҷоӣ хонада чӣ кор кардӣ ҳечи ай самбуса гуфтагӣ ма пухтӣ дедани ҳамсоя маҳкам буда ба ҷои самбуса пахлава пухтам дар духовка чӣ пулава кардӣ пахлава охи ман яхтам ки самбуса пахлава махлава барои чӣ мекунӣ охи не пахлава махлава та кардӣ бо света истифода бурдӣ бо духовкая мондӣ вай пили свет кор кард охи медонӣ ки чанд сом мошагоз пили свет охи ҳами ядам рафтӣ ки ҳами ҳамсоя нест давиди шутти кардӣ омадӣ я файрод мекардӣ я мепурсидӣ ёфтӣ дига ҳами ҳилаи осони набӣ ҳами ин пахлава махлават ва и аваз биниша би и писта и дурун и маиза би и чормағза би ман мегум ки и мағзу дона куҷо меша о як бор дига хеле пахлава кунӣ дига дар хона ҳечи намемона на ки дига хеле пахлава махлавота ҳами як звола самбуса кадугӣ мекардӣ соз бод фақат кори худа мекунӣ ман мегум ту болои ма кор мекунӣ ман мегум ту болои ма кор мекунӣ як кори таби дили мара хел намекунӣ қаду қомат таби ҳами қад та дидем ошиқ шудем келин кардем овардем як бор ки ҳамин одам ҳамин модар хуштоман як гапа гуфт келин ҳамо кора мекуна то фақат нақшаи кашидаги мана мегири чапана мекашӣ мекунӣ ма самбусаку бигӯ ту пахлава махлава мекунӣ кошки бо бамаза кара бошам пахлава махлавата безор шудам дар ҳамин зиндаги қати ҳамин келини оварагӣ ман қати пахлава бази туям хуш омадӣ миҷгонаҷон ҳам қазиқ шудам дар ҳамин хона ҳамин хона дили ма гирифт ҳамин зиқ мешам оби сиё резонта сафед резонта чӣ резонта саломатитон чӣ хел шуд дорои кадагимон чӣ фоида кард саломатӣ агҷо айсын мехӯри нимиҷод соз меша нимиҷод бо касал меша ай дастори ҳамин келина чӣ ку кадай бо охи нами як кор мефармон меша ку миҷгонаҷон самбуса ку мегу мегира бахлава пахлава мекуна охи пахлава кунгу мегира самбуса мекуна як бор таби дилам кор намекуна охи ин агир оли як бор чаш ҳамин бахлава махлаваша як бор чаш келинтон пухтая маиз паиза ҳама эсриф кадай чӣ хеле пахлава куняй хола ма мекардам мевардам дар ёдтон нест ва албатта дар даҳанам меандохтам об мекушад хай дар вақтиш келинам накардӣ холаҷон миҷгона ман келинкум будам ака ин бачаҳоя намедонӣ охи ака бо калон кишидан дига вай ба ҷои хоҳар меша ба ҷои апа меша хай фарқиш чӣ охи чикор кунем хай зиқ наша гуфтем ку ҳама чӣ дорӣ ҳоли бо меёвӣ шуя зиқ наша ҳама чӣ дорум на ки мефарама бо як хона ки дига боша ранги ҳами хонаиш моворӣ келинам кунано хай чӣ кор мекунӣ хай оли тақдири насибо ай пеша хай бо хай як оли бо бахтит механда зиқ наша нафориди бахлава нафорид ман парабон усмоша ки дилам барои маизош месӯза намак надора ҳами даҳан занак лабай мардак ҳемем барам дари овози балбал монанди те занакҷони ма чо кардӣ чайма чӣ хел занакҷон ҳемем барам дата учаҷони ма ҳамин хиш ба ҳолат охи ман ҳами хита мебинам уча гуфт қабат гӯш мегирим ем хонада овқотакат гарм кондитсионеракат мондагӣ телевизоракат ҳаст светат 24 соат
این همه روغن در داری آب انداخته تو داده گرفته آوردگی نه نمک داره نه هیچی حیف یعنی خواهران مادران و اپاجونکای من یا اپا شما را توصیه میتونم که یک نیم دو سال میشه در شرکت کار میکنه یا سال میشه امی اپاجون ما قطعی ما همکاری داره اپای شمسیه جان دایرکتور شرکت فابلیک امی اپاجون ما یک ماه معاشش یعنی که 18000 تا 15000 سومونی است دوستان عزیز امی اپاجون من شما را توصیه میتونم شما را هم خواهران مادران و اپاجونکای من همین خیلی کار یاد میته که شما میتونید در خونه بشینید از خونه نبرید توصیه هم تلفن موبایلتون کار و فعالیت خودتون بیزنس خودتون در خونه نشسته پیش برده هر ماه از 3000 سر کرده تا 15000 سومانی پول به دست بیارید مثال دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنین شما هم 100% میتونید که کار کنید دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست فقط در واتساپ همین اپاجون من حاضر که عینوم همین دو درک رجب علی برونی اپای شمسیه در سلام علیک مینویسه اپای ما تمام نوزیکی کار نقطه به نقطه شما را یاد میتم میفهمونم نگفتن همونا در شرکت فابلیک کار کردن چی خوبیا داره 21 روز پس شما معاش میگیرین غیر معاش میگرفتگیتون هر ماه توفه میگیرین غیر توفه های میگرفتگیتون وقتی که شما در شرکت 2 ماه 3 ماه کار میکنین دایرکت شرکت میشه در این حالت 20000 سومانی از جانب شرکت شما را توفه میکنن این چونین باید چلای تیلای دیگه از جانب همین اپای شمسیه جان صاحب میشین برای همین حرکت کنین هر ماه هم توفه بگیرین هم معاش بگیرین هم زندگی را تنج کنین از خونه‌تون نبرین هم خونه دا بشینین کار کنین واتساپ شو از رکک بنویسین خوندگی تلویزیون که هست سویت 24 ساعت این همه روغن در داری آب انداخته تو داده گرفته آوردگی نه نمک داره نه هیچی حیف یعنی کارتوشکا و حیف یعنی روغن و حیف یعنی گوشت فهمیدی خود که دست و پنجه نداره ایزنی تو هیچی نه آبی خالی نمیدونی که چی خوردی نخوردی دیلا ما به حضور کرد کشکی نمیخورد ای چه جون میگم میزنی اوقات پاقوت ها مرا نمی آیدا چایدا اراره میکنی بعد میگوی که اوقات مزه نداره هم 100 مزه را خوردی بعد مزه شو نمیفهمی چه میرم خونه همسایه همین خونه همسایه ما حرکت کردن ایا دهن اوش هم همسایه نمونو خیلی میگفتی ششلیکت میوام اگون طبقات میوام اوچا جون در کار نیست شینم یا اوقاتی او پاپای زن تخورد اوچه فقط خوش باید بشی زنک بشی میم چق میکنه او خیلی باید اون سخانه میدن فقط خواب شو هست میبید همون دیگه اون گب نمیگوید برای خودتون میگی بیا Mayla Mardacan. آخه بخری نخری هم خودتا دیزنی خیلی بخری من برم در تاخه جون تا گردم زنک کارات بخطای نمی اوقاتی که چند پس زد گفت نمیشه واج دیدن نمیشه واج خوردن همین دیدن قدیری مسیر کردم از میچی خب بسم الله الرحمن الرحیم زنک آخه من میگم که من در نمی تمام اینجا خوراک میخورم نیکی حقلا 10 ذره مزه و لذت اوقاتی تر نداره زنک جون تا گردم خشکی من ششلیک نمیخوردم در بیرونه خشکی زنک آخه من نمیدونم دیگه تا چی بگم به نمی آوه گفتی قطعی چوی هراره کنی که مزه و لذت داره این دوست رو بحال نمیکنم همین زنگ یا نکنی همین چیزی میگه خوب شده است بگو تمام وظیفه‌اش میگه اینه من میام که میگه بشه کلین Labar xalacan. تو چی کار سودی؟ Libos istan. کش автомат کش Mayla xalacan. تو چی با دستات نمیشویی автомат کتی میشویی؟ برار لباسای همش دالگان انداز با دستاکت سومون زده ششتگی ولی سویت اقا استفاده نبر همین روز تو بگه در خونه چیکار میکنی که دو لباس ششته نمیتونی با هوای автомат کتی میشویی تست کشته این استفاده نبر که پلیس سویت میزنه که نگاه که چیکار میکنم عصبم تو ویران کردی در همین خونه اوخی برو لباسا برو در لگان انداز
اینا بی تنبالا در دری لگن انده در دری لگن لیباسایشو یافتن چیزی تیاره پولی سیویت کار میکنه آخی ای سر تو بگن همی خونه چیکار میکنی که یکم دل لیباسا با دست شوشتن نمیتونی با دست تو صابون زده شد салом алейкум созим хоҳарҷон سیزی خواهر جان آخه میگوی خواهر قیمتیش باشه اون وقتی خواهر میگفتی اون وقت من مایده بدم چیکار کنیم من میرم ای وقتش همه محقول بود خیلی کلم اوچاش دا محقول بودم کلمنم نکرد ولی کک رس بهونه تیار داره زنش اوچاش دا محقول نیسته دیلی خواهش کرای افتن در کرای رجب خабар ушаҷон جو میری؟ майда мегум ки айпай коршам оша чӯ кардем یک گپا گفتنی بدیم رجب хоб уча همین میچگونه میگم میچگونه ҳамсоя دختری همسویا همین قمت محقولای хоб پنجش هنرای این میدوه ای همسایه او کل میکنه میدوه ای همسایه او کل میکنه در یک روز قریب 500 سومونی کار میکنه فهمیدی؟ ماشین داره خونه داره خیلی بیچاره که بیبخت بیروز شده جای کار داره рост мегем бовар ки уча ба худам хеле духтароро мебинам беҳтарин духтарое ки мисол ҳамо ба зиндагии хуб ба шароити хуб бечора эҳтиёҷ доранд ки баъзе номардо баъзе бигем ки ҳами беинсофо сиябахтшон мекунанд берун айдаршон мекунанд мебинам ба худо зиқ мешам уча دلت کی سوزه بیایم زنده پیش کنیم زنده سرتی همین چگونه کلین کنیم خونه و در داره ماشین داره ایخه که مزار خونه و درش نیستیم اونی که خیلی در کوره уча ҷони ман ҷонум шавин зани ма чӣ кам будӣ дора ки шумо баи хулоса омен баи фикр омен шумо нағз медонед уча ман занма дӯст медорам зани ма як духтаре ҳастае ки уча ман то ҳамин рӯза айзабони ҳамои инсон нашнавем ки тарафи ман гап гардона уча ё надидам қош қавақ мудӯза қар кина накинени хел дар номтон ҷонум уча ман намевардора виҷдонам уча ҷон ин қадар зани меҳрубона ин қадр зиндагии ободу ин қадр зиндагие ки ба меҳру муҳаббатае уча ба худам ман намефорам те зиндагиро пароканда кунам дар номи ҷонум уча як камбудӣ шаққалам бигем ман ислом мекунам агар ягон камбудӣ дошта боша ман кӯшиш мекунам мегӯм занаҷон ҷонум шавӣ ан ҳамин корро накӣ учаи мада намефорад کم بودی؟ یک خوراک پخته نمیتونه خوب که یک خوراک پخته نمیتونه یک خوراک میپزه فقط روغن و شیرین نکرده سروی دل من میدوم گرفته این خوردن خراب شدم در همین خونه من خوراک نمیخورم این دستای زنیتیه یک خوراک حلال پخته نمیتونه یا را آمده یکم خوراک پزی حلال بیار یا دفع سرته میچگانه یگیر من دیگه در این خونه خوراک نمیخورم همین خوراک زنیتیه من تماما نمیخورم тамом уча ҷони ман хебоша дар номи садқа илтимос дига дар масъалаи ҷудо шидан дар масъалаи сар додан накушои ин гап уча ман занма дӯст медорам неки ман бо шуморо зиёдтар дӯст медорам ба хотири хирсандии шумо ба хотире ки шумо розӣ бошед уча ман мерам повури пеши пеш пазандаи пеши пеша барои шумо мекунам пайдо мекунам ягон намуд хокшан миёрам шумо бибинем бичашед маҳқултон ки шид ман ош мекунам як кор мекунам بله من خوراکای زنیتیه نمیخورم دیگه نمیخورم خاله جان ای کار آمدم راست پیش خطاب آمدم ناز کردی یا آوردیش خود خرج کنم بیا کی در تخت داره با
بیا رجبالی салом алейкум сӯзем хоҳарҷон чиё дорем чаҷони ма بیا شتیم همجا бовар ка ҳами ягон ошхона намонд ягон повар намонд ҳамаи ҷора кофтам ай ҳамада ҳами ошхонаи бадриддин айко апай моира меган оши ҳамун мадару сига беҳад махфуз шида ҳама ҳамура таъриф кардан ай ошхонаи ҳамун овардам уша бибинен агар маъқултон боша учаҷон маъқултон шавад таъму лаззаташ ма гапзанон кардам мақсад меоя маоша ма ҳармоа метим намиҷа фақат ба шумора ош мепаза гӯшт бирён мепаза уча самбуса мепаза ҳами чизе ки дили шумо мекаша уча дар хизмати шумоай фақат ки шумо чӣ бошед уча хирсан бошед خوشمون تبچم شما رو مغز میدم جگونه انا бовар ки ҳама ном ба номи ҳамун моира апа уча کیم جگونه جو بی اوشا اوشی کی گفتیم بدردین کی ошхонаи бадриддин ана ошпаз моҳира ном дорад دیدیم جگونه مزه بی نه یا شیرینی داره آخه نه بگم آخه میگوی که اوقات خوردی آخه نمی زنی یاد گیرن این هم میخواه اوقات کنی یاد گیرن آخه یا مزه و لحظه اوقات هم میفهمی آخه نمی سیر موشدی چی نخوردن میجی کنن ده هم میخونم Ramazan. Hangi oşuyma kadar? نه اوش نمیش کنن ошаҷони ма чӣ хел будай таъму лаззаташ صد خوریده махфуз шид охе و در حال اولیشه ошпаза файрод кинам охе уча هر روز بیا اوش بده и ош сир дора уча کسی جوشتد با и оша уча сираш ҳамеае ки и оша уча келинтон пухтагия Hoş kula, hoş. کی های چی های и оша учаҷон оши зани мае уча занакҷон Бабай марда. мегӯм занак ҳамин холам ошота беҳад маъқул кардае доим таъриф мекуна мега зан табиёр як ош бипаза мерем занак Майла мерем икни. ошаҷони ман ҷонум шавем чӣ дар кора ҳамин суханои пасти баланд задан баҳона кофтан ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол кардан уча ман оши моҳира гуфта оши ошхонаи бадриддин гуфта овардам форитон куча гуфтем болозатай куча и оша дар хонаи холам бурдем пухтем уча ошаҷони ман рафтаву ман ягон одами беақл мешидам бефаҳм мешидам ба суханои шумо гӯш карда занма сар медодам уча ба фикри шумо кори хуб мешид ҳамин духтар сиҳабахт мешид дилшикаста мешид падару модараш сархам мешид фикр мекунед кори хуб мешид уча муаллифи сценария ва коргардон раҷабалӣ ибронӣ